Hihi murimu uyu wa meciria wa bipolar ni uriku? Na njira nguhi, bipolar ni murimu wa hakiri 1 na ti kindu ungihota gutariria na kiugo kimwe, ni indo nyingi muno, tondu hena kindu mundu no atuike depressive muno kana atuike so hyperactive. Riu ukikinya ku diagnose ni bipolar no muhaka hakorwo na some telltale signs niguo tugaga. Andu aingi manyitagwo ni murimu uyu mari a miaka igana? Tutikuga ati ni kuri mundu specifically ama age fulani gukigumira, tondu number 1 murimu uyu ni ukoragwo rimwe genetic, ni kuri mundu uciaragwo naguo, no ringi ni kuri mundu ringi uingirire madawa-ini athukia uria meciria make mabataire gukorwo magithie, mundu uyu a develop bipolar. Dalili cia murimu uyu ni iriku? Uraigwa we depressed, uria tugaga ndiraigwa ndi depressed, na depression niyo tutaragia tukauga ni kwaga hinya, kwaga toro kana gukoma muno, kwa mundu ucio kwaga kirigiriro kana kwambiriria kwiyuria muturire wakwa ni ukinyita muico, mundu ucio agakorwo ndarahota gukenerera maundu maria arakenagirira mbere, mundu ucio no akorwo na marakara, no arire muno, mundu ucio no ukore nyambiriria kwiyuria horo wa kwiruta muoyo, neo kaingĩ nio tutaragia horo wa tukamita depression. Na mundu ucio athie wiki ta igiri mukona mundu tofauti, mundu ucio ni agaruruka, mundu uria urari na mathina macio mothe mukona mundu ucio ni ambiriria gutuika excited, ni arakena muno, ena energy nyingi muno, ni ambiriria kuruta ideas nyingi, ni ndenda gwikona wani gubanga biashara eno. Murimu wa bipolar ni urigitikaga? Tukuga bipolar ni mundu a diagnose ni bipolar, na bipolar ni kuri different ways ya kumimanage. Number 1 ni mundu yo aheo dawa, tondu ni akigwa extreme ciigie, mundu akeneta muno na igwe ege mundu ali kuria the few. Riu number 1 ni amba kaheo dawa nigetha to make sure mundu yo ni acoka ha gatagati, ndari na extreme ciigie, na acoka ha gatagati ri tukanjie gita kindu gitagwo therapy. Riu mundu yo no athie one mutarani uyu ni akumwira atiriri, ni akuhota kumuonithia ena bipolar. Number 1 acoke amuonie njira cia kuhando nyamu ici extreme ciigie, tondu ni kuri njira ingi cia manage extreme ciigie gutari kuhuthira dawa. Ni mogwati mariku mangiumana na kwaga kurigita murimu uyu? Kiuria kio ni kiari muno, tondu ni twakiuga bipolar ni maundu meri mainly, yo depression na yo hyperactive. Riu mundu uyu depressed no akorwo na meciria mangi tutarenda, ningi nyarona muturire uyu ona ndirona ndina kirigiriro kia maisha, ni ndirigwa ndi hopeless, kaba ndirute riu niyo suicide. Na sometimes ni tukiona andu aingi makorwo na icio suicide kiria ideation. Na ningi uyu ungi wi hyper agithie extreme ya njohi na kuhuthira madawa na ku experiment, ningi riu nyarekira handu hatari hega, tondu ningi kuhuthira riu iyo extreme kana ona ici idea ingi maybe nyarona bia iria na cio ri citihota ku maintain idea yo, maybe no cirie kuingira wici-ini riu na ningi accident, riu ciothe ni extreme, na hau niho uritukaga. Undu wa bata ni ati murimu wa bipolar ni uthondekagwo na mundu akahota guthie na mbere na muturire. Nungari wa Mbui, Njata TV.